kumthandazi ngenxa yokuthi indawo ngezindawo impilo isemanzini isephahleni isemasikweni ethu hayi emasikweni esingawazi okuphuma-ko umthandazi uDlamini ngizongena emanzini ngokubuleka ukuthandaza ngibukele khona eqhamuni inkinga ngithumele inkinga yakho uthandazise ikhulekise ngiphumelelise uma ufika ukumema mhlawumbe khona ngaba ngumsebenzi ngaba ngumshado ngaba ngamaphathi ngaba inkonzo noma kuthiwa ngiphi inkonzo kumele ngingaba khona khe ngiprofethe khe ngithandazise khe kuba khona kwami yoba khona umehluko ekhaya lakho kuba khona kwami yoba khona umehluko enkonzweni yakho lento isegazini lami ayiphiwa ngabadala ayiphiwa uNkulunkulu kulo khona ekhaya ngasiza nalo khona lekele imoto yakho kumele ekhaya lakho lona badla khona noma kuthiwa ibadla leli elisindisiwe noma amaJerikho ngazayoni ufuna kuphi mhlawumbe khona enkonzweni ngangimema eze bishop kusekwa nawe Dlamini emkhulekweni wasekhaya lethu emkhulekweni nokuthi kuphi ngikhona mina ngimthandazi ngiyakhuleka ngidilimanga futhi kusisenzo lokho ekhaya siyabonga.